Wek ngangre, kediane. Wek ya Allah. Waduh. Tanjung Banteng. Ngeri nih Banteng kamu. Wek ngangre, kediane. Wek ya Allah. Waduh. Wek ngangre. Kediane. Wek ya Allah. Waduh, piye iki? Waduh, piye iki? Waduh. Ngeri. Well ya. Ngeri. Ngeri banget. Pas. Udah. Sos wae itu. Ngeri tanduke. Asmane. Tanduke ngeri kok. Bocil disange mau. Ngeri. Ngeri tandu. Ngamuk, guys. Ngeri ya. Waduh. Balik. Oh, balik. Duh. Yo, bangun. Awas ketendang rain nih, sikile. Colke. Keluwe kekencengan. Memang rada galak gitu. Rada jarah. Timbuan gasik gitu. Sama bro, sing gasik bro. Berapa ini tadi? 61 Mas. 61. Bobot 610. Jenis apa Mas iki Mas? Tadi pas datang ini ada moncong. Simental moncong. Giras memang. Belum mau bangun ya Mas. Capek perjalanan ini. Jet lag. Waduh, gua peso iki piye, Mbah? Mbah, ampun, Mbah. Loh. Oh, tak kira dipotong ya sak bene.
Seburinya jenaki baik. Ceburi. Yo. Yes. Rp 610 kilogram.